Mayam Kurumzari adon Engbirabas Impact News na Razrong Tangmam Manuhuna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butaram Okchari. NSN IM na Tandun Lakpa demand Awanong Pok Lamdamgi State Singmaro in Arunachal Pradesh, Manipur Madi Assamgi Naga Taba Mapam Singh Hariba Mapam Mayamsi including Nagaland Mayamsi Punchalaga Greater Nagaland Natraga Nagalim Natraga Hariba Mayamsi Punchalaga Ano Upa State Amma Natraga Union Amma Sembagi Wapam Masi Mamang Chahi Chahi any Mamang have 2015 ki August ki tarikh humda center ga sign tawna khiba framework agreement aduna recognize ta we have a wapam ngarang NSN IM gi kunthani pan suba Republic Day gi numitta hari ba lubasigi general secretary thungaleng muibana ngarang phondo khibal ere hari ba wapam asi tongan ba national gi amadi Nagaland gi newspaper singi web portal have a website sing the masi publish tawna khre ngarang nungang gi horga ngasi tongan ba website sing the publish tawna khre Times of India ngarang numidang publish taw khre aduga Morung Express Nagaland the phongba adung laba newspaper asigi web version have a web portal dasu ngasi phonglo khibelere hairiba statement asigi matang da khana ne gunung ngasi Impact News ki studio links no debir basi joining us tonight on Manung Hotna Huyan Lanpao Manipuri Madi Mite Meg edition ki editor Obiriba Oja Hemant Kumar Ningomani Hamtur Ojani Butaram Okchari. Welcome to the show. Appreciate your joining. Also joining us, BJP Manipur Pradesh ki spokesperson Obiriba, Dr. R.K. Ranjani, Ojaranjan Busutaram Nokchari. Welcome to the show. Appreciate your joining too. Also joining us, All Manipur United Clubs Organization Amukogi President Obiriba, Oja PH Devani, Oja Devan Busutaram Nokchari. Welcome to the show. Appreciate your joining too. Thank you. Ahan bo question say Oja Ranjan Dalak chagi Oja kogi. It's okay. Those are Narangi statements in the Haitare. Kui Nagata Mum Singsi, Punsin Bagi Wapam si, demand si after Naga, Kui NSN IMG Yam Sangla about demand si framework agreement, not Chahi among the Santon, give a framework agreement in a recognize that we have Wapam Singaramu, General Secretary Muivana Pondo Kibalere. Masi Handa election game among the Satare State Assembly election among the BJP Amadi Congress ki electoral campaign gi Yam Chau issue Moiki, Masi Adu Masigi. Issues hek loki bahai elections hek loki baka muibagi sumba bom mama thadrak pasina koi Manipur gi miyam da khara makai di nunang ba khara di phau lagani kari having oja reaction BJP ki side ki reaction kari having muibagi magi Republic Day gi speech to magi political tone and political language ne na khone lawi the India se karamba country no the international level da kari status ta lady ge se mine loina khangbo poni India ki constitutional system mechanism se kari no na khang aduda aina sai panjagi bedo magi statement se is a political tone aduga political language ni adumagna India government na masi magi constitutional framework ki marung da lakadaba poni na Rajniti wala singna haiba dumaina dum haibani haidana koina advaina lojei okay Rajniti wala singna ngango apam amoina lo we have ne du mang masamakti Rajniti wala dinati ko gi tongan ba ko gi lalo lup amani adu hariba lobasi hozik government ga center ga yanabu property ki masi formal oina wari sanabu wakatni they are not politicians but he mentioned in his statement political development haibane that means he involved to the politics of Nagalim aduna political party oigera oiroda is a politics of Nagalim okay ado masida khoina ningsam go yabam lai as early as the mokhui gi NSN IM gi horakpada mokhui Nagalim se one of the major thrust and main point oirambani after sometimes pan nagagi kari concept amamo ko lakhre adu matung da supra state ki amuk lakhre then ultimately alternative arrangement in lakhre these are the sequences asida makhoi ki kari achievement natraga moi gi asa kari no haibasi akoina adum kare haini mi paibe togdana adum yengba yai sidi okay time to time NSN IM gi objective se change to we have ni adubu makhoi gi khwaide gi maru oiba core demand core issue have target the integration of Naga inhabited areas in this region hariba Manipur ya ur balam damasigi Naga ta mafum sing se punjan basin makhoi gi core adum demand se handagi adum oidno lai separate administration su hujik dum pami have tar hariba integrated areas sigi separate administration ne makhoi no hujik su demand tori bise aduna taseng namasi hongdo honjing gi bafum tire leto male aduma hariba core issue sing adum lari aduga handak prime minister na Manipur da lakong matamda Manipur gi lam si sokada wapam amata yaro Manipur gi miyam bu bitre ta goda wapam amata framework agreement yaw di have wapam lekre national president BJP gi Amit Shah no su Manipur gi wahai pabo yaw di have pondo plere home minister na su hai gi lere hai ja khiba mayam se leijaba targa su ngarang amuk masik statement se lakpani na
सेंटर का साइन तौनरीबा मियो यम का हेबतार मा मसा मंगना साइन तौनी प्राइम मिनिस्टर दी मागी रेसिडेंस द साइन तौनगी वानी प्राइम मिनिस्टर मसा दी साइन तौगी आर एन रविना साइन तौगी वानी अदुबो तुंगालेन मुइबाती मा मसा मंगना साइन तौखिबनी ना मांगना हाइरे वाफम सिदि खरम खैदि चोंगदा हाबि वाफम सिदैदा अमुका हाइजेके को 3rd August 2015 दा एग्रीमेंट सी साइन तौरे पॉइंट अहुम दा अमना करिनो मयाम रिपीट तौरक तारगना कोई sovereignty belongs to the people हाइबने ओके अदुदा मदुमक टाइम्स ऑफ इंडिया की अदुगा नेशनल पेपर सिंगी 4th August ता चाउन एडवर्टाइज फोंगने पॉइंट अहुम खकसे साइन तौनग्रिबो पॉइंट अहुम से sovereignty belongs to the people हाइबो अदुमाना हेब्रोन द चलकांद करि हाइना पॉलिटिकल टोन द हाइगर कदा sovereignty belongs to the people of Naga कछु काइदे people of Naga मा अदु हाइजे बने then unique history of Naga is respected हाइबने Ahum Subasina, a framework of agreement will be drafted under the flexibility system of India. Hari point Ahum Sineva sign to Norise. Isak Suling the sign to Rise. Adugi Matung the 3rd point say a framework of agreement say must draft to with different mechanisms, stakeholders in the opinion, even majority population of the Manipur, Asigi Manipur interest, soaked in with suggestion PBU idea PBU I say already she invite to don lai gra banebo okay hoi sigi lairiba point ahum se sidaita semga da banebo aduna lairiba point sida nation gi prime minister amana khoi gi state amaki people da kaidong da betray to roi aduga hana so dum khangra bane Atul Bihari Vajpayee gi matam degi hona 18 June gi thokra matung da khoi maihu langphok thokre khoi gi citizens thawai mangre adui matung da masamang na high gra bane then Nagaland la kan da Manipur gi naga sing chalaga integration the support to wi high kan da adu akhoi ngomoi masidi between the states moina yanaraga togodamni madumukti India government tawroi se am flatly high gra na then same thing handak repeat tore koi Narendra Modi ji prime minister sina then home minister na su hire then Kanuna su hire koi president party ki national president su hire asigumba national leaders sing asina commit to was under the system of the Indian constitution level nation ki leader amana kaidong da koi federal structure deliver states asigi authority da betray tawroi aduga people's the betray tawroi se koi full confidence level okay national leaders sing asina betray tawroi habani lamdam sibu miam sibu adubu hai ki wafum sing se maru ina election gi mamang da fondo ki wafum oibni madu election gi damakta pangangang ba rhetorical oiba manung gi subject koi gi content di yaudra ga su phajana ba election gi damakta panghai hai ki wafum orangodra habi gi nunang ba su lai madu gi example sing koi na mamang gi discussing da fondo ki mam dare mathang da uzar sung lak sage duga I marak sida oza hemant da lak oza kari habini ngarang gi statement sida hai ri se koi gi oza nan su takpi riba koi naga gi unique history identity sovereignty mayamsi territory mayamsi loinamak framework agreements in recognize the way and also it also recognizes the legitimate right of the Nagas to integration of all Naga territories. All Naga territories mayam punsin bagi legitimate right Nagas ingi legitimate right se sisu framework agreements ina recognize the way habagi wafam sit nganglang muibana ngarang so amuk phondokre kari habani oja koi prime minister home minister amadi Amit Shah gi wafam gi matungda ikoi na dana haibitare sigi khoi gi general secretary gi statement lakpa chu kanoni khoi gi muibana phongdoraiba wafam si bom thadabani na loro su yai aduga akon bada khoi gi magi image si lengdana thamnaba honaba khoi thorang amani haina lobo su yai okay hoje khoina khange mayam na hoje framework agreement puthoriba wari sanariba kano si level si India government ka sana banate India government ki motion ba amana habadi sagi interlocutor ama hapa ganda nation IM ga wari sana bani nation IM ga wari sana bani yaw bani muiba so amane aduna wari sana basta yaw ba muibana wa ama hai then adagi di Aran Ravi no wa ama hai ani sim manade aduna kanano amadi layar amadi yawre masan thiba mi amadi yawe masan thiba se khoigi muibana ngakta khoi muiba su national hero ne lejari mi naga singi di moi gi di hayang laidong lakadoi aduna mana haiba wasi asupani aduna mana haiba wada aran ba mata yaudi haibasi naga singi thamoi da thajai aduna akhoi gi wakhal dadi prime minister su or sungai re ma or sungai re akhoi dadi samam ne ba phawre wari sanaba ani sigi manungda amana ama harak ba amana ama haibasi da sai na ba pot ani khak thorak pasini ado demand haibana amani ko moi demand tawi sume demand sidi yam nakai senge akhoi Manipur thwaiba pami haiba sisu nakai yam senge aduga moina apun ba nagagi state ama sema pami haiba sisu nakai yam senge moi gi sangsal laiba
मागी वे ऑफ अप्रोच से असिसु मयामना खंबिगदबनी अहानबदा खुलाई पाइबा लुप अमल लेरमे खुलाई पाइबा लुप तगिदि अमु ngसागी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जु मोइना पाइसले देन अदि पॉलिटिकल पार्टी अमसु मोइना सेमजले मसिगिसे अखोइनादि हाइनी एनएसन आईएम ना अमा अदुगो पॉलिटिकल पार्टी मोइगा मरी लेनति ना हाइबि यानी अदुगो मनुंगदि अदुम लौजे इनैदे लेनबो इना तवी पोसिल लाई लाकांदा मुइबाना ngarang mana hagiba wasi loire अखोगी मसिक मयादा यईबदा अखोगी थमोई तिंग तिंग लाउना सोकपा हाइतारे मसि बोट ममांगदगा हारमबगदी हेना नुंगाइरमगदबनी अदो बोट ममांगददि लायक फतना मासो कैनो अहलदसु वखल ताब्रा खंगदे हायौद्रे हौजे बोट लोरकांदगा मेंगा सेम्बल लोरकांदा हाइदोरकपनी फजै यामना माना हाइबदो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट सी नागा मियांगी अपाम मयामदो पूर्णमक सिदा लो यावरबनी लोय फंगनी सिने माजे फंगनी सि लो यावरबनी सिने मसिदा अखोइना अखोइदी कसै फ्रेमवर्क एग्रीमेंट दा सोय तोबो यावरबसु नते अदगी मयामनसु मदुमता खंगनबियोना हाइबगी स्टेज दा लेरिनी अदुरगदी माना क्लेम तौरिस अखोइदी सुमिन लौताबनी Okay. असुमद्रगदी ngasi sodom haibi ai aran ravi na mana haido masin thibani oidabani na claim ka kong thoktabra ai madu soina kal kadai na khali aduna hoji akhoi na yengsi akhoi gi bjp gi akhoi gi kano sungai re lusingba mayam na mikhal mamang da hai gi bokhum mayam ma prime minister masana so haire manipur gi khoi gi ngamkhai natraga apun bag sakam ji kahel loi si yam fajan lakai singa thamre thame masi akhoi loin mak thajai ko thajara kandani ko bjp gi masin gi wakal kana ayong laise adagidi somna kandana mu wakai nganga abani na hojiksi karam mana chungge hai aduna ni akhoi framework agreement ta yauri basing du khangalu haiba khungjang se hena cancel lakada phim lakada ina ai pung da fawi Okay, framework agreement the yori ba warul singdo karino taseng na phongdok piu Aren Rabi na ama hai aduga soin Aren Rabi ga soi tongnari ba NSN IM ge general secretary Tungaleng Muiwana ama hai kanana sumino habagi chamam na ba myam dele maramadroni myam na masi putho putho harisi at the same time garang ge statement sida habadi Muibagi speech sida habata Republic Day ge speech sida framework agreement will safeguard the present and the future of Nagas. Nagagi hujik lai riba future present am the future se loina mo safeguard togani masida loi yaw framework agreement haibagi yamna nuai jaba yamna apenjaba satisfaction amaga loina phongdok ki wafam nai tare yamna satisfaction amaga framework agreement loi safeguard torni loina pa ma phangni habi phongdok rabni na hujik manipur myam da kara makai di masigi koi tar inhibition haigadra masigi kitang koi apprehension kara dil lang narani kamai yang bingarang statement se koi amuko gi site goja अखोई अमुकोगी बाइकैदगी यंगजरीबा कनोसे मागी ngrangi statement से यामना अखोगी मणिपुर ददी यामना प्रोवोकेटिव ओइबा स्टेटमेंट अमने ना अखोइना दुमाय लवे ओके अदो मणिपुर सी दैसिदा अखोगी NSN IM गी मागी नागा इनहेबिटेड एरिया हाइबो वाफम अमा हे पल्लगांदा अखोई मणिपुर दा नत्रगन अवांग नोंपोक की लैरिबा मियाम सिंगजिदे हे खोइ महुम दा थिल्लगांदा नागा इंटीग्रेशन जी चौखलकपने अना मागी सी हौजिकी अरोइबा तांका की स्वाइसिदैसिदा इंडिया गवर्नमेंट का NSN IM गे यानरिबा वाफम सिंगजी करिनो सि मियाम दा फोंगोक्तबसिनेबा मियाम ना तालिबा डिमांड से अना NSN IM ना हारिबा पोचे कराय फोक पीगदोरी पीरोइदोरी हाइबा हाइबसिदी मयाम अमा हाइरे नागा ताबा मफम मयाम अमा हाइ नागागी अपुनबसु हाइ नागागी अपुनबा हाइरगदी कैदोबेदमक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट हाइबा वाफम अमा मुक्थोलैनो हाइबसिजु वाहंग अमा लाएबा अदुना NSN IM की सोवरेंटी हायरम बदगी मथंग मथंग स्टेप बाय स्टेप कुमधरगांदा हुजिक्ति ऑटोनोमी द लाखपगी स्टेज पाउ लैखिएबा सि लैरकपा मतम सिदैसिदा नागागी अपुनबा हाइबा पोटसिगी ngसागी लीडरशिप लेवल सिदैसिदा अकाइबा मयाम अम थोलकप्रा अदुना मखोई हानगी स्टेटमेंट लौखिबा स्टैंड सिंग अदो अमुक हना पुखलगांदा मखोई लीडर मयाम सिंगी तासननबगी मेकानिजम मोइना सिजनरिब्रा हाइबा सिगी वाफम जिमसो अखोइना याम कुमना येंगी हाइतारे अदुना होजि इंडिया गवर्नमेंट ना मणिपुर BJP की लैंगा अमा लहले नेक्स्ट मथंग दा BJP ना करी स्टेप लौरकदगे सिनेबा अखोइ मियामना येंगिदि अदुना इंडिया गवर्नमेंट ना ngसागी नागालैंड की ओइबा वाफम लोम द पुसलु कैसु कायदे अदुगा मणिपुर की ओइबा वाफम सोनोंददी अखोइ असेंग नागा हाइबसि कनानो हाइबा क्वेश्चन मयाम अमसु हिस्टोरिकल मागी प्रोसेस सिदा हंगिबा वाहंग अमा खंगनेबा अदुना मणिपुर की एरिया कोंजलकपा तारगदी अखोइसु यामना कंसर्न ओइ स्वाइसिददी अदुना मखोइगी स्टेटमेंट सि नामखकी ओइबा स्टेटमेंट ने इंडिया गवर्नमेंट ना करी स्टेटमेंट पिरकदगे हाइबसे सिने अखोइने येंनिंगिदि अदुना मखोइनासु अथुबा मतमना मसे मणिपुर की BJP की सु लैबिरी मागी स्टेटमेंट सिदैसिदा अखोइ करिनो माना हारिसे
चुम्ब्रा लानब्रा है अथुब मतम खंगलो है अखोई थमजनिंगे ओके कोई स्टेट से नौना से मई गवर्नमेंट बीजेपी न लुचिंग गवर्नमेंट असिनसु मसी रेस्पॉन्सिबिलिटी नि तसेंगना मुइबाना ngarang phongdokhiba wafam se karino masi ki achumba karino masi ki chumdabna karino wahan thoksi ningthi na miyam da khangalo at the same time center na su masi mayek sengna manipur miyam da khangba matok tai maroina Aren Rabi na ngarang mahaka sign tawna khiba General Secretary NSN IM की थुंगालंग मुइवागी स्पीच मरुइन मसीगी स्टेटमेंट सी कदाई फाव चुमी नत्रग लाली हैबसी चुमगर चुमी नत्रग लालग लानी हैबी वफम दो पंदो खुमथुई दु मतंग साइडरी डिप्लोमेसी वफम सुलाथु मली अदुबु ngasiगी डिस्कशन सिदा सरु यागदा यामना मरु ओइबा खोगी ngasiगी पैनलिस्ट अमा हैजबा तारगदी NPF Manipur State Unit की General Secretary ओबिर ओजा होनरे खुई कसुंगनी ओजा होनरे खुई हुजिक लाग लेरे दुबु डिस्कशन से हौखि मरम ओइदुना अखोई मरत चंगसन बता फरक ताबदगी अंहाक मपादंग आइदु लेरे ओजा दु लोक्सन नबगी तंजा लौजगे मतंग सिदा प्रेम लौजगे ब्रेक के मदुंगा ओजा होनरे खुई गसु अदुगा लेक्सन रोले बिरिबा पैनलिस्ट अहुम गसु मखाता नवारी सानजकी के ब्रेक ते अंथों जरके इंपैक्ट न्यूज़ पुमेंग ताद्रोने बि Welcome back. Adoning birbase manu hunani a 360-degree analysis of news and events with me Raj Rongthongbam ngasi manu huna da khana jarime basi kuntra nipalak suba NSN IM gi Republic Day ngarang Nagaland gi Hebron camp ta pangthokhiba kugi thorum madu da haibadare thorum madu da lupasi gi General Secretary Thungaleng Muiwana phongdokhiba wafam lamdam asi ki maroina Arunachal Pradesh Assam amadi Manipur Nagaland hairi mafam asida leriba naga taba mayam asi pulap punsan bagi NSN IM gi matam kuiraba demand asi mamang chahi haibadi 2015 gi August ki tarikh hom da sign tawna khiba framework agreement aduna recognize tawi haiduna yamna chawna claim tawkhiba adugi statement adugi matang dani aduga ngasi ki discussion sida saru yagada ba khogi panelist haiba targati khoi oja NPF ki khogi Naga People's Front Manipur State Unit ki General Secretary oibri ba oja honre ki kasung su yobire ahamta da oja khogi honre ki busu taram lokcheri welcome to the show aduga handa ki break ki matung ya han ba question si oja da lakchar ke break mamang da oja hunga round amamok khoi wari sana zakra haiba tare ngarang statement haiba ngarang statement si Naga inhabited areas in this region si recognize demand masigi demand haba tare NSN IM tori demand si framework agreement na recognize tawi hai ngarang phongdokre muibana aduga at the same time election gi matam da election gi mamang da prime minister home minister amadi BJP gi national president Amit Shah na Manipur si ko ye framework agreement gi wapam siro sungyaw yaw de Manipur gi territorial integrity kai ga da wapam amata yaw gi haba gi assurance tongan ba leaders sing asina national leaders sing sina phongdokibleri even Aren Rabi masa amana so phongdokre aduna haujik yamna chamun maba koi chamum nari basi TH Muibana hari wafam si chumduri barangarang si natragi election mamang da BJP ki tongan ba leaders sing na prime minister na haki wafam sina chumduri ha wafam sini matang sida NPF ki general secretary amo ina natraga akoi Naga amo ina Manipur gi kana na chumi lobi sida chumba aran ba hidi akoina direct answer pibdi ngamgadabdi mande okay maramdi Naga gi apamba se 1929 gi struggle torokuni 9-point agreement 1947 aduga 16-point agreement 1960 shumai lawda dum lakpani na akoi gi irang achoba India da kuina thengai na rabuse kariguma course amagi da mangni aduna course adu loinangai tana adu both side respect tonaraga afaba puthogni hena akoi asha tobni adu manungi kari haibududi akoi khangdabani na madudi akoi exact comment di adu election mamang da Congress na maru ina hatare Congress amati Manipur gi tonga tomba civil society organizations sing na framework agreement da kari yawbage miyam da khangalu Manipur yawdragati if Manipur is not included at all in the framework agreement miyam da khangalu habigi demand si toina torpodagi even prime minister na Manipur da campaign tawba lag matam da Manipur haiba wafam si framework agreement da yawde haidona assure tormi adu ngarang namu NSN IM की कोई जनरल सेक्रेटरी ने फोन तो कोई वापम ददी नागा इनहेबिटेड मेरे हमसे पुंजन बता मसी लेजिटिमेट राइट ने भाई नागा सिंह की लेजिटिमेट राइट अमो ओरिबा नागा ता मापम सिंह पुंजन बसे फ्रेमवर्क अग्रीमेंट ना याय रिकॉग्नाइज तवी इन हरक पनी ना काना ना चुमी बनो है बगी चमम लेरे ओजागी वापम ददी कोई मुइबा के स्टेटमेंट से मसी ओनली पॉलिटिकल स्टेटमेंट अमो लोबी दूरी ब्रा नत्रगा मसी खरा मखै दी चुमंगवनी है ना लोबी दर कमाई यंग ब्यूजा from our side akoi Naga gi side di akoi gi leader ni na supremo hai tare akoi gi community gi adu ma gi statement do akoi di chumgani hai na akoi di thaje okay chumgani hai na thajai matang se to BJP gi spokesperson oje oja Ranjan Nadi masi political statement amani masida chumbal ambe wafum leiti hai ri adu akoi gi Naga mayam gi hai tare Manipur da leri mayam se gi sumaru ina supremo leader am oibni nam hang hai se khara makhai ti chumgani oja
हेमंत रसों साइ फोंदो खिबा कोई मणिपुर द लेरिबा नागा मयाम नदी मौन द लुकअप तोरी बनी मयाम थाजरी बनी महान हाय वाफम से मयाम लोई इंदोरी बनी मरम दुना स्टेट मसे खरम खैदि सुमंगने हाय वाफम लाइक करी रेस्पोंड तो बिदरियो जा सिगी स्टेटमेंट जो हाई करे इज ए पॉलिटिकल एस्पिरेशन ने ओके नागा सिंगी अपाम बने मान हाई दुदी अदु रिकॉग्नाइज तोरे हाय रिकॉग्नाइज तोरे हाय दुदी यूनिक हिस्ट्री ऑफ Naga is respected. Legitimate rights, legitimate right to integrate the Naga inhabited areas in the region. Don't press on that line. If you see the national paper which was published on even Times of India, so high lines the headlines. No, time agreement signed to the talk river point humdo. If you are well aware of it, Maduda koi thaja gadab never. National PDF will be drafted. It is in the process of drafting. Okay. Masida koi na siyam na nungnang isi kari no. Koi ki Manipur ki soholo herga de koi civil society organization, adu public leaders sing, politicians sing sila Manipur ki si interest hokpi gano hai bese. Adu ki legitimate kano adu PBO ba. Si PB gadab never. Naga ki political aspiration never pongdo isi muibana. मैं तेगी सु एस्पिरेशन पीबीयू कई तो कोई सोप यारो है बसे कोई हाइबंग नमद्री करी नो अदुगा बीजेपी के एस्पिरेशन दिकर उधर कोई की दी लाइरिबा कोई की प्राइम मिनिस्टर न पीरिबा अदगी नेशनल प्रेसिडेंट न पीरिबा होम मिनिस्टर न पीरिब से वी हैव ए 100% बिलीव ऑन दैट ओके कोई नेशनल प्रेसिडेंट सिंह नत्रगा प्राइम मिनिस्टर ने पीरी वाफम सिंह सिदा बीजेपी मणिपुर नसु 100% मसी फॉलो तबुने हैबनी मतंग सिदा आई ओजा हेमंत दलाक जगे होजिकती बीजेपी नसु स्टेट ले हाइदो खरा कोई नेशनल की लीडर सिंह सिना हाइ वाफम सिदा चुंगनी मसिदा थाजगनी हाइदुना अदुबो होजिक कोई गरांगी वाफम सि मसी अदुम पॉलिटिकल स्टेटमेंट ओइना लौरगा अदुम तोसे हारिब्रा कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मयाम नदी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट हेक साइन तौबदगी अदुगी ममांगदगी सो हाइबतारे मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सिटी काइबे यारोय जून 18 2020 थोकना होनन बिगनु हाइबगी अल्टीमेटम कया से 2020 पीदनो लाबनी करी हाइबनी ओजा मणिपुर की ngमखै थुगायरगा अतोपा बाउंडरी अमा याटपा नत्रगना अखोगी कांगुप खरम मानरगा मोगी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अमदा सेमबा हाइबा पोर्टसी आईडी इंडिया गवर्नमेंट सु आई माना तौगे निंगा सु आई तौबो ngमोयने खले ngमोयने खलेदी मसी अखोगी ममांगनेदा अखोई पालंबा हाइतारे इंडिया गवर्नमेंट की प्राइम मिनिस्टर अखोगी अतुल बिहारी वाजपेयी ने सदम हारे बिदुंगाय येनरिबा हाबदी खुंदा मिनरिनी मसन मनाव अनी लेबदा अनी की लम येनबदा अनी की यानबम संगे अनी सिमनुदा अमन यानद्रगदी मरि वखैनबो ngमोय अदुना सुमनाकंदा अखोगी कनो स्टेक होल्डर ओइरिबसिंग सिगी मनदा यासनबा अमा लेत्रगदी अमन डिमांड फनयाम तौरगसु अखोगी मदु इंडिया गवर्नमेंट योन अखोई योंग न तन येमदोना नंगना खरौ सुना खर लुम्मे सुना खर यांगे गाइना लाको प्रोसेस है मसिदा आइदी चुंगदो मानदे अदंग सागी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतंग द पॉइंट अहुम पनगिबसे मसाई इंडिया गवर्नमेंट कयाम यामना सुमना नत्रगना वखल याम खंदरगा थबक तौगिबनो हाइबदु अखोई याम नैननिंगाय ओय अखोई नागा संगी यूनिक हिस्ट्री से नागा की यूनिक हिस्ट्री से करिनो सी मोइना मसा खंबिरिबना करिनो सोमनाकंदा एनएसएन आईएम ना हारिबा यूनिक हिस्ट्री ने करिनो मोइ अनिसी कना आइडेंटिफाई तौब ngomगे सिंदा सोमनाकंददी ngasa yam mai gam senge ngasa gi अखोई कनो होइना अखोई सुप्रीमो एनएसएन आईएम की सुप्रीमो ओरिबा मुइबा होइना हारि सिदी याम सेंगे अखोई नागा मयाम हाबदी इंडिया रा ताबु ओरसो अमर ताबु ओरसो नागा सिंग पुनिन जगे हाबनी अदुगा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अमगी मखादा मोइ ले जगे हाबनी मणिपुर हाब लेते मोइदा असम हाब लेते नागालैंड हाब लेते सिनेबल आई पोते अदुना मोइगी सीरीज ऑफ डिमांड मयाम सिंगसे एग्रीमेंट मयाम सिंगसे मोइसी एग्रीमेंट यामे मोइसे एग्रीमेंट खा थवा याव माले खोइ जेम कांदा ngасagi 17 point bor 16 point bor so aden adagi di UNC ga kanoga makhoi congress ka tongna gi bor ga so agreement mayam su yeng kan so mogi mong sha makhoi loi khange ba mami tai ba mogi apam se mami tai ba ado moina unique history hai si kari no sin khoi khange naga mayam pursan na bo hona bada nation I am sathaki ba tamthir ba lisat mayam du oidori bra natragana naga mayam na akhoi mayam ji apun ba oina khoi leirani akhoi punjal laga leirani haiba adu history du oibra okay adu ma pun mayam akhoi change ba adu india government na sakhang bi riba unique history na karam mano sini adu ki sidil leiri pose framework agreement ki matang da nainading matang da masi pose ma har na kai sengragadi manipur gi kanu se marai bakse akhoi aman ama haini nation I am na ma haini india government na ma haini pau phong da ba pot ama leina ai di khali Okay, unique history si karino hai hana khangu matuk ta abni oza debandala kringa si ta unique history ki question se labni na unique history hai si karino recognize to hai si karino hai bu question ama oza hemant na su post tori masi ki response ei oza hondai khudai ki khangjani oza unique history recognize to hai dun hai si masi kari odin oza karam ba unique history odin masi aina detail da go si haiba haibisu phajade maramdi
मोगी कंटेंट दो नंग सोई सु कना सु न दबनी ना अदु न मसिदी इंटरप्रिटेशन सी मतम चंगना गायनी अदु अखोई सिदा अइना सुम ताबदा कांग्रेस गवर्नमेंट दा ओरसु हंदक सरकार अनौब लाए अदु अखोई अफबरोम दा खरा खलगा फमिनरगा तानाब याब क्रिनो सोसाइटी से लांग दबीदा सोशल लांग दबीदा शरोग लम अखोई लंबीदा मतम मांग दबीदा छात्र सिंगी मतम मांग दबीदा अदुगा अमगा अमग येंथिनगाई छि तहन दबीदा अदुम इरेंजना फमगा अदुम गवर्नमेंट ना तौथरकबा अफबदो अदु ngairega खरा चबसु फगराइन कले हाइबदी खंगदबो पोट नैनबदा मथायाम सारे आई एग्जांपल अमा अइना नहान एग्जांपल अमा हाइगे ngarang nahan gi अगोइगी हुजि बीजेपी लेड गवर्नमेंट सेमसे आई पार्टी gi वना हाइजद्रबसु आई पार्टी जनरल सेक्रेटरी वना आई सेंट्रल लीडर सिंगा हक थेंगना उनरगा वारी साबा अहिंगदा अयुक्ता वारी साबा यावेबा सो मणिपुर की मीडिया मयामना नैनबसे मितामसिना समू नैनब चप मानखरे ओके असोमदना स्टेज अमा अदुना अखोय खन्नानिंगाय अदु येंथिनिंगाय पंगलाव लावसिनलगा मदुदा थबक ओइना चबदो आइदि मतम मांगनाय ने ओके मतम मानिंगाय नि ब्लाइंड शॉर्ट ब्लाइंड हिट तोबने हाबनी मीडिया सिंगसना तोरी बसे मरो ngasi manu hungi su oza having jadu mane adu blind hit na tabada oza gi habatar handak chahi ki 2017 ki election sir haitare masida puthoki ba kogi manifesto NPF की manifesto दुगी point सिंग दो लाख रही है दा NPF की मरोई बा कोई constitution है तेरे NPF मणिपुर स्टेट यूनिट की constitution की article number 2 की clause 2 की sub clause A and B है तेरे मसिदा clear cut यावर है कोई नागाता बा मफम सिंग पुंजन बगी वापम सिमदी मधु ये मुतारग दी कोई NPF न सुपामिसी कोई नागाता मयाम से पुंजन बा है तेरे मसी ने पामिसी मधु पामने ना हुजे मणिपुर गवर्नमेंट की मखा ददी ओजाना हाइरी मसी यामना इंग चिंगना लेमिनाबा तोबा थबक तोमिनाबा डेवलपमेंट नॉर्म द संक्शन बदी हाइरी अदबो कोई मैनिफेस्टो के आहान बल लाइन मक्तदा कोई कॉन्स्टिट्यूशन के लाइन अनिसी उल्लगा मसी ने हेडर ओरगा होदोखी बनिना कॉन्स्टिट्यूशन द याउजर बनी हातारे NPF की करम हाइना ngасai gi tongwana tagiबगी नत्रगा नागा इंटीग्रेशन की वाफम सिदगी कोई NPF से लेती है ना कोई लोग दोइनो NPF की मैनिफेस्टो दा नागा कंटिगुअस एरिया कोई इंटीग्रेट तोबो पामे कोई पुंचिन बा पामे हेबसे मसी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 3 दसु करंटी ले आई स्टेट बाउंड्री कैन रिड्रॉ कैन एक्सपांड को अदु अखोय नमुगा ट्रांसलेट तवे अखोय तंपा की मीसिंगना मैते सिना हेब तारे मणिपुर टेरिटोरी इंटीग्रिटी हन लावसे कॉन्स्टिट्यूशन द याउती नो स्टेट कैन शाउट अबाउट इंटीग्रिटी बट कंट्री की ले अदु ना अखोयदी कॉन्स्टिट्यूशन आयाब पोनी अदु ना वी कैन एक्सप्रेस आवर विश एंड वी कैन वर्क टू अचीव our goal है से अखोई की aspiration है okay NPF की aspiration दा याम फजना इरगा लेरे अखोई की नागा ताव सिंग से पुंजन बहाइदुना अदुगा मतंग स्वाइसनी मणिपुर की मियाम नंबर न तंपाक त लेबा मियाम अदुगा तो कोई नॉन नागा सिंग ना हबतारे मणिपुर कायबे यारो मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से हुजिक लेबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मखादनी हुजिक लेबा मणिपुर सिसु मसी कहन बे यारो हबने अदुगम लबा और मियाम नसु तुम कांग्रेस नसु तो इंतुन हाइबे NPF हाइबा पार्टी सी मणिपुर थुगा पार्टी ने हाइरिबनी इवन कॉन्स्टिट्यूशन से यारो नागा मियाम पुंजन भाई से मणिपुर कायबे से माने अदुगम पार्टी दुगा बीजेपी ना पुलगा हुजिगा मेनसे में करी रेस्पोंड तो बिदरी ओजा अदुगा इंस्टिगेट तौर तौरगा एमिकेबल सोल्यूशन पोरकदबसी थुगाइरा सेटपसे दिस काइंड ऑफ सिस्टम वी डोंट एप्रिशिएट इट अदुई सरकुदि मोय डेवलपमेंट पार्टनरशिप ओइना बीजेपी का पार्टनरशिप ओइना मणिपुर साकुन बतौसे मसोमदे नैना बना गसा हाइगी बदुना इ चुमेबा अदुना तना कोइना अदुदा ममांगदा अदु हाइगी अदु बोजा बीजेपी मसामंगना ओते अदुदा हन तौर तौरगा मसामंगना इलेक्शन की ममांगदा अनिरक ओके अदो डिवाइस सम ओइना मा हाइरम NPF का पार्टनर से और हाइ वाफम लेखरे मधु मागी आउन विजन ने को बीजेपी की ओइबो पोतदि दु हाइरम होएबा बीजेपी की कोई नेशनल प्रेसिडेंट कोई प्रहलाद सिंह पटेल मसामना सो हाइ बने NPF का मधु कनो ने NPF का पुलो हाइबो ओरम होय प्री पोल अलायंस लेरोय हाइबनेबा ओके प्री पोल ला पोस्ट पोल ला हाइबो मत अदु नते प्री पोल अलायंस लेरोय मणिपुर ददि हाइबनेबा अदु मीडिया ने मिस इंटरप्रेट तौर तौरगा पीपल सिंग से सावन बहन बसे आई वी डोंट एप्रिशिएट ओके मीडिया के आरान बो लानगेरा ओके मीडिया के आरान बो इदुनी लानबल लानदबगी वानते कोइ हसे करिगिनो अखोइन हुजिक प्रोवोक तोबो पामिसि करिगिनो ओके करिगिनो प्रोवोक तोबो पामिसि तुमे ने येंगो हाइबनी ओजा हेमत रेस्पोंड तुमे ने येंगो हाइबसु नते कनोनी हुजिकी ngangnari bo wa se khoigi खितंग तिंग सोनो माले ओके आई सोकना फजना मीडिया रस टाइम नुसित सितना उना लेंबा यादे अदगिदी करिग मतमदा उना लेंहनगेना पायरग उ पांबी दु पायरग नुमु बुसु दुम याय नखै दिन सेंगनासी अखोगी
हाना खलम वखलोन मैम सिंधु काउथुनर कांदा अनोबा डेवलपमेंट की माइकई अमदा पुरागा अखोय मसेन पुन्ना समिनसी नुसिमिनसी हरगति वेल एंड गुड अदुदि अखोय सुयाई अदु नतना ngasa ki summe ojana tngsai takpi ki ba NPF ki general secretary na takpi du summi अखोय की मणिपुर की अपन बगी सकम हायमा constitution ददी मधु ममी ताते अदुगा इंडिया की ददी ले अदुगा इंडियन की constitution की article 3 रे यावरिसी boundary समदोक समजन तौबा याय है पोट अमा लाई अदुगी मनुंग दा NPF ना मागी डिमांड तौजबनी हाइबनी लाइसे अदुगी मनुंग दा डिमांड तौजबा हाइबदी मणिपुर थुगाइजबगी डिमांड तौजबनी ना अदुम अखोय मिन तौसो दम कैसु काइदे अदुदा सेदा अइना हजिंग साइ अहामद थमजरी दुनिको सिगी अहान बगी वखलोन मयाम देन constitution दा यावरिबा पोट मयाम मा लेरगसु अखोय मयाम नुसी जाना फना हाइ साबनी लेमिनरिबा सामिनरिबा इंसांग लानरिबा सारो मौनरिबा कालुप मसेलगी मरत लैबा मरि सिबु अखोयगी हेक्ता पलांग थरकने दि कशु यापोंतेदा अदुना काउथोनबा मदि संगे अखोयसे अदुगा नागा अखोयसे नागा ओलदि कमाय तौनी नागा सु उनबा नते नागा मयाम सु लेतन नागा मयाम ओली बुजी याम ओली बुजी ओनलब प्रोसेस मयाम सु तौरी ट्राइबल मयाम सिंगसिदा अखोयसे नागा ओसलदि कमाय तौतारे सिनेबलाइज अदुना सिगी मतंग सिदा अखोयसे नुसीना भागा पोट म लिपुल म हान लेत्रगदी मसी पोसी यारोय अदुना सुमे ngसागी अफबा चाखोपदा ngangnase हायरबनी डेवलपमेंट तोंनसी अनोबा गमेन म लाए अखोय यारे मयामगी ना पिबा कैनोनी याम फरे अखोय गगन लेबाक चाखोलनी से चाखोलनी तौबददी अखोयगी नुंगद फुम्मीबा ngai मई सिंग मयाम सिंदो बोम मयाम सिंदो अदु हान लोथोपियो मदु नतगदी यारोय हाबे वाने अदुदा सिला अखोयना मीडियाना हेक्ता अखोयगी वखलना सागत लकांदा सुमाइन तौबाइना अदुदा पुथोपदी आइदी मदि सुमदो मांदियल सपदि होजिक लैबा अखोय मांगना तारे इशू सिंजे कमाय तोंना टेकल तौसिके मोइना लौरिबदु लाना लौई ओ सुमी हाइरोम सटलगांददी हेना फनेना खली अदुना मीडियाना मसी सागत पनते करिगुम खरा ममी खर उबदगिनी अखोयना मदु एप्रिहेंशन तौदना मियामना थमैसे मियामदो ओहलेसे देन अदगिदी ngसाई बीजेपी सोदो मंगाई एनपीएफ सोदो मंगाई मणिपुर की मियामना करी फावरी तंपाकी मीना करी फावरी सिंगी मीना करी फावरी अबदो अखोय नेनेनबगी तक खुदोंग साबम पुथोइसे मसिलेदा सेंदोक्सननबगी रूम म लौबियोना आइदा अपील लमोइन तौजनी ओके मीडिया दा लाइब रिपोर्ट मयाम से सु कोई कनागुमा बीजेपी की एनपीएफ की नतर एनएसएन आईएम की मखोयना हाइरिबा स्टेटमेंट मयाम दु फोंब खतनी मैक्सिमम इंटरप्रिटेशन खरा यारप या अदुगा अखोय डिस्कशन सुगुम सिंगददी ओजा होइबो अमुख हन्ना मसी सेंदोक्सनबगी तंजादु दुम पिरिबनी मरमदना मीडिया नम सिदा मिस इंटरप्रेट तौबगी वखम दि लेरोम दो मानदे अदुबो मतांग सिदा अमुको की प्रेसिडेंट ओइरिबा ओजा दे बांदला सके ओजा होजि फावगी खनाखरिबा मयाम सिदा मसे करमायनी यंगबि यारी बीजेपी की साइड की हाइरी मसे कोई डेवलपमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू दी यंग एनपीएफ को पुनबनी हाइरी अदुबो एनपीएफ की मसागी कॉन्स्टिट्यूशन एनपीएफ मणिपुर स्टेट यूनिट की हाइतर कॉन्स्टिट्यूशन दा मसाना दुम आर्टिकल ओइन इरगे यावरे कोई नागाता मफम सिंग से आर्टिकल 3 की मखादा मसे पुंजन बाहायदना कोई कॉन्स्टिट्यूशन की नॉर्म इंजब खतने मसेदा मणिपुर थुगायदा वखम लेते करम रेस्पॉन्स तोबिने मसे हुजिफाउदा लाइबा पॉइंट सिंग सिदा थंबिरिबो वाफम सिंग सी येंगगदी ngसागी अखोई एनएसएन आईएम की मखादा प्रोजेक्ट तौरागान इंजल लेबा पॉलिटिकल पार्टी होइबे याय सीएसओ होइबे याय एनी बॉडी मयाम सिंगजे मसी मागी टोन अमदि ऑलवेज टाइम अदुम नागा इंटीग्रेशन की पोचे अदुम जावे अदुबो एनपीएफ की मागी कॉन्स्टिट्यूशन दा फनाम अमा इरगसु हुजिक टर्न अमा लाकपदौना तौई हंदक की सिदैसिदा मरमदि हुजिक अखोगी कनो ओजाना सु हाइबिरिको ओजाना हाइरी डेवलपमेंट लोमदा अखोई मियेंग थमजेन हाइबम लाय अदुगा मु ngarang na mo NSN am gi muibana amuk ngasagi kanusi naga contiguous area sing gi punjan bagi wafam am lai sida yengba yabadi naga haiba pot sida naga leader sing ngasagi khulai pai bagi leader singa people singi mind siga ani che divert torok padawna akhoi na uba phange ba aduna ngasagi magi ahan ba polken tondu da adum lairaga chu people sing sidi madu gi tondu da yawning da bagi mami amadi ngasi thambiri sina ai tayena adumai lawje aduna hojik sigi juncture sine akhona ju pamji masigi turn off sine ba akhona ju matam lai ki bit lawjeri che aduna hojik NPF की मागी कॉन्स्टिट्यूशन दा मागी कनो सिदai sida ngasagi contiguous area akhoi naga inhabited area gi wafam mayam la ju demand asidi demand 100 hapai 1000 hapai adu phangba matamda mapana cycle laibini adu laibini samu phabini laga na mithai piraga mayumda angang themaga porakpasu masi magi tactics ki manung challe aduna oiriba phibam mayam singida akhona ngasagi tamo akhoi kanona haibiri se akhoi hujikti maikai si karom da chatpa yage hai targadi ngasagi leader sing jina ngang ising je masi akhoi na
ngasi pulli ba ikoi mayam jing sigum ba mayam jing je amuan ngang da na bagi wapam lom da ikoi appeal to buduna ikoi tung koina santi porang na ba ikoi masen nuksi na ba adum na ba we ma da porak na bagi lambel ama ngasi ikoi phangma ngamgani na khanjai maram ding ngasi media gi sigum ba impact ti bina chance ma pi bje masi ikoi chance ma ne aduna sidai da mi mayam ma yengi bani aduna ngasi NPF ki akoi gi site gi thambiri bo wafam ji yamna positive oi ba akoi na matam chang na miyam lak kaya na thamak bo wafam lomda akoi lak pane na ai di adumai na lo okay miyam ki aspiration to khara makhai di NPF na masi uthok por pone maru goina akoi gi development da koi chakot thorang da chance ma pise let's give development a chance hai gi wafam dani oja honrei khoi na phongdo perisi adubu NPF Manipur State Unit ki constitution da habtare akoi gi manifesto mang na te constitution da masi iraga legrabani na nagata ma punjang ga dabani article 3 na chance piri bani na hai gi wafam sil laibani na mayam na so haina ba akoi gi NPFC Manipur Thugai ba pamba party ni ga na charge story ba tare NPF ta masi leina koi development ki wakhan se karai paw masi mamang di injan mangam gaduri bano kari haibing how will you respond koi miam na hari ba masi Manipur Thugai ba pamba party ni haibse karam na respond to bi NPF pu tampak ta muroi na nan naga singna Manipur Thugai ba pamba mini hena su kana hai adubu Manipur kai na ngai gi machak se nukhoi khuda le ba okay akhoi na samna haning ba bureaucrat nukhoi ni administrator nukhoi ni haidi non naga sing se non naga sing da mitai sing se adu da le ba aduna akhoi na party asigi duga naga sing gi se conclusion di akhoi na hujumak sini haba aina haibi authority su leite adubu akhoi irenjana phamaga akhoi hingbagi line amasusu fajana tana sena sai oja himantana heba मनुंगदा फतबा वखन खन बदो अदुग बॉम फुमदु लोकथो पियो है अखोनसु नुखै मीबु हन्थना येंगबा स्पिरिट को चिंगदा डॉक्टर दी ओइगे ओजादी ओइगे अदु आई ताकवा चलो है स्पिरिट दो हन्दोर नो है हाना को अखोइ की एटीट्यूड छे मसी हन्दासे अदुगा ngasa hebagumna my goal da karman achieve tobra hebdudi it depend on struggle and it depend on solution adubu irenjana phaminaraga laikai du nuaina dinaraga tathok ta chin tobugi chance di piba yaina aduda unless NPF na mashi line si withdraw todrdi mashi di akoi yadi herdi line du noina han khalle hemne noina han khalle hemne NPF akoi nata si NPF government yahon gunardi you start division okay ko akoi ju maram di is a political party registered under Election Commission of India. Natra BJP Congress ate chomane. Adu my aspiration je as per constitution provision adu di haibwane. Adu aina haining badi akoi ki tampak ki mina Manipur territorial integrity habisimadi this is unconstitutional haining bane di. Okay. Apang badi lebe yai but unconstitutional ni. Akoi ki naga integration toge habisidi noina taning lam de yai but constitution permit us. Okay, constitution na permit tawri hai bani yeah okay oja hemanta ai mar tha sagi ngasagi ai khoi gi kano sisu Manipur haiba sisu India gi manungda leiba kano mane saruk amane India gi state amane India gi state sida maitai bu oiraga su maitai bu oiraga su ai khoi si mapangan kan lei jage haiba sisu India government ki adum magi article 3 natraga ate te mayam da magi fundamental right mayam da loina pi di pot amani aduna ai khoi gi ngamkhai kaidana ai khoi gi kando ai khoi gi kano se yeng se ba ai khoi gi Manipur gi ngamkhai se India da tindingi mang da gi ani tho paling mang mang da gi khoi se dum na aga la pot amani ngasagi British na ai si ngasagi Manipur si loksal rom matung sida ngasagi lengak chingi lengak sina British na pai ki ba then adagi tamgi sina Maharaja sinaraganda nakal ani thokna uhi badagi akoi nata singi emission tungana ma lai na panglo lobui wa ne adu gi port mate ba khoi lai ngasagi Manipur ngamkai ngak pada maitai ngak tana khoi rol lori hai di boi chingni mayam siawi naga mayam siawi ai khoi se maitai hai sikana ngasagi tangkhul da su salai taret lei leibele te pam hai bi obo salai taret lei maitai salai taret lei akhoi gi salai ga mana ba moi gi salai ga mana ba lei bani khoi na masi pose ngasagi thijalu da ba kamu na khang da ba gi wa ne aduna khoi si nakal lo ne lim da kan da machine manau oi ba machine manau oi ba se khoi tongan na khoi chat na ba gi wa ne pose aduna
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯔꯥꯏꯠ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯥꯔꯤ ꯄꯨꯔꯤ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩꯁꯦ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯆꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯆꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯤꯟꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯝ ꯂꯧꯁꯟꯕꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯤꯟꯖꯒꯦꯅ ꯈꯣꯔꯝꯕ ꯇꯤꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯇꯤꯟꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯀꯔꯤꯗ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯉꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ओजा देवांशु रेस्पॉन्ड तो बिंदु माले होगी मसी कॉन्स्टिट्यूशनल ओइदे मणिपुर कहन ब यारोय मणिपुर के टेरिटरी काय यारो है मसी कॉन्स्टिट्यूशनल ओइदे अदुबो नागा मैम जे पुंसन मति याय है बसी कोई आर्टिकल 3 नसु मसी तांजा पी बनिना मसी कॉन्स्टिट्यूशनल ओइ है वाफम थंबिरी ओजागी दे करी रेस्पॉन्ड मसी कॉन्स्टिट्यूशन ना अखोय मणिपुर से प्रोटेक्ट तौई तौदे से मसी की क्वेश्चन जे अखोय की माइंड से सुंगलै लेते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो खरो इंडिया तो खरो बा मणिपुर सिदी आ सोवरेन स्टेट अमोयना साउथ ईस्ट एशिया दा यामना मतिंग मथौना लेना लाब पोट अमा खंगनेबा इन चमाने अखोय तमो हेमंतना थमिजिगा अखोय नमना तिनजिनगिबनेबा अदुगिदमक्ता ngasi insurgency gi khulai paibagi am kanu laiba potneba movement laibneba अदुदैदा इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन यावबा खक्तंग अखोयना एंजॉय तौदोरा यावदबा सिंगदि अखोय ngang याद्रब्राबा अदो ngasi gi merge तौबा मतमदा करी करी इनकी मणिपुर की बाउंड्री मणिपुर की पीपल मणिपुर की अखोई अदुगुम हिस्टोरिकल ओइबा मयाम जिंगे प्रोटेक्ट तौनी सिदि हाइग्रबनेबा अदुगुम लब मर्जर एग्रीमेंट दा हाइगिबा मचिन हाइगिबा वाफम जिंगदुदि अखोई ओजा होइना तंबीद्रेबा ताक्त्रे खंगद्रेबा अदुना अदुगुम लोमदा अखोई कॉन्स्टिट्यूशन पीबा खक्तंग दा अखोइना एंजॉय तौबदो मदु अखोई यामना अपिकबा वाखल ओइगनी ओके अखोइदि यामना चाउना अखोई इंडिया की मनिंग मखा तंबा फंगकपा अखोई स्टेट मनुंग हाइतारगदी ब्रिटिश की मखादा अखोई मनिंग मखा तंबदा अखोई साउथ ईस्ट एशिया दा ख्वाइदगी अहानबनेबा ब्रिटिश की मखुतगी अदुना सिगी स्टेटस लाइरिबा अखोई सिबु यामना थर्ड क्लास कनो अमोयना स्टेट अमोयना अखोई इंडिया ना खनबा तारगदी मदुदी याम थीना मदुदैदा अखोई मियाम सिंगिना करी खनगदगे अदुजु खनगदमनेबा ओके अदुगा नागा की मूवमेंट जे मसिदि ngarang nahan खक्तनी अमरोमदा अदो ngसाई डिस्ट्रिक्ट की मथंग मथंग लागांदा स्टेट ओइग्रिनी नागालैंड हुजिंग मणिपुर अदु ओइतारगदी नागा की करंबा निंगथौ पानखिगे मखोई की कॉन्स्टिट्यूशन कराइदनो मखोई की एरिया कराइदनो करंग गांदा येखि करी करी अखोई कनो लेखिगेबा एग्रीमेंट में याम लेखिगे ओके ओजा हंड्रेड के होता है तो रेस्पॉन्ड तो बिंदु माले तो ओजा हंड्रेड को रेस्पॉन्ड तो रिंगा आई ओजा रंजन दैसु बीजेपी की साइड की ओजा हंड्रेड को ना हाबे वापम अखोई कॉन्स्टिट्यूशनल ओइदे मणिपुर की इंटीग्रिटी कहन बे यारो ना मैम हाने से मसी कर्म रेस्पॉन्ड तो बिनिंगे अखोई पार्टनर अमो ओइरोबना एलाई अमो ओइरोबनिना अदम ओजा हंड्रेड को की वापम से एनपी वापम से that kind of question I don't appreciate okay adui saruk pudi अखोई की ओपिनियन हंगबियोबा ओके ओपिनियन काइनो दु द तोरगा पुश तोरगा कोई दा दु तोगुनो अगी मोती पॉलिटिकल एस्पिरेशन नागा की सु लई ओके अदुगा अखोई की सु मैते की सु नत्र मणिपुर की सु हाई तारे मैते नतब मणिपुर की मर्जर एग्रीमेंट अखोई देवान पनग्री दोदी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी लेरमी से सुकाई काइबे यारो से इट वाज एन डॉक्यूमेंट स्टिल असी एक्टिव तौरीब पोट अमनेबा ओके अदुना मसिगी पोटसिदे अखोई नैनर रोइसे खंगे नागा की हिस्ट्री सु खंगे मैते की सु खंगे अखोई कबाई पार्लियामेंट सु खंगे व्हाई शुड वी गो बैक ऑल दैट साइड मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली यंगु तारगदी अनकॉन्स्टिट्यूशन बु ओइबा माली हाइबगी अदु ngасai माना हाइग्रेबा मदुगी पोट सिंगदुदी अखोइना सिदा नैनरगसु फाइनलाइज ओइरोय अखोइगी डिसीजन असु यारोय अखोइ ओपिनियन सु असुम बो ओइरोय ओके अदुइ सरपुदी अखोइ ममांगलों द प्रोग्रेस कमाई तौसिगेबा न्यू गवर्नमेंट हम लाक्सिदा एनपीएफ ना एज ए पार्टनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट योरकपसिदा चिंगी डेवलपमेंट तौदबसे कमाइना मखोइना मसे एक्टिवेट तौदगे हाइबा अदोमदा चलगदी व्हाटएवर मोइबाना हाइरिब सिंगदो मदु आइनि गसाइंगी हाइजरिबा पॉलिटिकल एस्पिरेशन नि अदुम एस्पिरेशन होइना अदुम थंबियो लेजकिनी ओके ओके अपुन बना पांगने हाने बसु लेरिबनी तोंगा तोंगा लेप तारगदी कनबा ngamde पुंजल लगदी कनगनी बरमदन मणिपुर सी हेना चौखटपा नुंगाइबा मफम ओगे हाबे तारगदी मयाम सी अपुन कलेक्टिव ओपिनियन कलेक्टिव एफर्ट मतौ ताइबनी अदबो ओजा देबाना थंबिखिबो मफम मयाम दुदा ओजा हंड्रेड की रेस्पॉन्स खरदी लेब्रम दो माले करी हाबिनी मरुइना खोगी खोगी नागा सिंगी तोंगानबा खोगी टेरिटरी किंगडम कना लेरमबगे कमाई तौगिगे हाबगे क्वेश्चन खरा हंगिदन अदो म हिस्ट्री ग्रिगादी आइदी थोतोनो खंगदे को अदुबो अखोई गवर्नमेंट अनोबा अमलाय अदु अखोई लोइनमक पॉजिटिव त खलगा अखोई सि लांग सि कुइमन खरे अदुगा नतबदा थौजिलगा करियादरा खना हनबसे असिसु से अखोई न दशंगबसि कांग्रेस की डिजाइन नेबा ओके इरांग हौहलगा मी बुखन हलग मपु साबा अदु अदुगुमदु अखोई हंदक्ति तौगनु सेबा अदुना आई जरंजन हाइसु हाइबगुमना
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯐꯕꯔꯣꯝꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯦ Okay. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯨ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯈꯪꯕ ꯁꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯌꯧꯕ ꯁꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ natama migu kok ching ngai pa hang mo se ai de du shu ta honing de you should not create unnecessary problem. Okay, you should not create unnecessary problem. Oza hoina pamba question tu hang du se aina dana pamba oza na khumning ba question what I want to say is akoi radio TV newspaper se everything akoi Manipur ki tampak asida ayam chalaya ba. Okay. Sida create obo myam se one community dominated opinion one chakre ba. Adu masidi ai khara balancing we ning. Aduna dominate balancing journalists are very few. Equal mashima akoi equal opinion langno ki damtani oja akoi ki manu hona ki thorom da haibtare akoi ki discussion se masi khotang lejabni na masi ki thorom se da yaringai thorom khodi makta akoi haibtare koi chingi naga gi ntarga kuki ki tongan tongan ba koi representation adum kaujai makoi na turn down to ba khatane koi chuchampota lai koi senapati de lakpo yaro hai na last moment da haido pa khatane otherwise in almost all the discussions we invite koi gi chingi koi gi mihut sing se loin kaujabni koi one sided discussion oidna ba ngasi sodum kaujai oja khitang thengbi beiwani koi equal chance adu pina hona jabne habtare sangna da badagi ntarga thawak chinna badu myam langna da badu myam su lengoni adu media na only mayam na pamba question tu dang hangmo habadi yaro media ge su mkoi da khangning mayam le rangoni maram tonga tonga makhal ki question hang patare political party am or na politician am or na you have to face different kind of questions some radical some unradical some logical some illogical be ready for that don't complain on media don't complain on pressman on the non okay please continue yam wai chin ba question pakhang hang ba adu ko madu gi numin mari manga nei na so solution phongoi da ba adu ko mudi tognu se ibni adum nei na ba adu solution phongoi da ba until and what unless society necessary media society na need to press say ka question thangata ba target di kanana pa kumpi ke dorige kanana attend togodaru have ki question am suleri hoja so press must be alert active alive 24/7 365 days but in positively positively not aggravated okay oja adu okay please oja hemanta respond to me as a media person khoi gi pagano sing se paumi sing si mayam na hai khoi gi positive oiba moong da pau ibasi hojigi matam da yamna khoi nungai ni gaina dum haine positive oiba pau ado negative oiba pau idragadi positive kamai lakani negative aba positive hai ma deri ini ngasagi mikhal maya da sing da leiba kanguna tamgi mi saiba aduga tam da leiba kanguna singi mi saiba aduga mai paklo matung da akhoi integration porkani den akhoi chakhotpagi mangma mangmin se na haiba posi akhoi na political party sing sta thaja ga doisi karawai dano sinita boina people sing da kamjal liba hu mayam do di karam matam sam thage sinida adu hana sabbi o aduga development haiba do di lakadam ne okay development no in sing da tawdo sini tamda tawdo sini akhoi so do mangai akhoi su maximum singi pau sing je khoi hap na khone adum happy adu hap ta se tharak ta pau wenam gani then akhoi su senapati da correspondent thami then ade uhul da thami ati loi thamnari ngak tani pau loi thamnak tani moi rongi ma pau su lak na bhona bare aduna moi gi ma pau lak tra kan songi ma pau tu na hel kan da akhoi na majority community amagi ma pau sing ak tana ngai ta paki lam da leire ha bu nuai ti madu nuai ti akhoi na bias on sa mal le adu gi do masigi post se ai di wido to haning bani haining da bani adu adu sapudi oja hogi ma pau su yaubi na ba akhoi da pau tibiro akhoi hapsage si okay good news and bad news are the two sides of the same coin akhoi senje amagi tongan ba mamai ani ne habatare marmatuna afaba news yaugani bad news yaugni good news yaugani marmatuna be ready for good news as well as bad news afaba matam dasu adum korge discussion taujage phatam matam dasu adum kaujari on the non ngasi ke manu hunki tharm se matang sa lochin jarge ngasi ke tharma se da oja hemanta oja RK Ranjan oja Devan amadi oja honrekhe kasungna lengbirakton tharmasi ba thawai happy kheba amadi mapung phan bekhe damakta oja maribo amukhana thaga phondok chari appreciate you joining Masin ngasi ki manu hone ki tharong ngasi ki edition se karam to bi ko tekhan bir pajagani khoi email id impacttvnews@gmail.com na tarka khoi Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to biraga comment amadi feedback tha bir pajagani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Rotham signing off Kurumjari